Borit ćemo se, imamo s čime, imamo volju, imamo sredstva i mislim da ćemo na kraju uspjeti da pobjedimo ovog opasnog protivnika. Gorit će znači svaki njihov grad, pa čak i Zagreb. Znači sve dok se Kaptol ne bude tresao, izgleda da neće biti mira za Srbe u Republici Srpskoj Krajini. Uzvraćat ćemo što je moguće jače i žešće, pa čak i po Kaptolu. Mi nemamo agresivnih namjera prema Hrvatskoj, mi poštujemo njihove granice, njihovu državu, ali u toj mjeri koliko oni poštuju nas. I čekamo daljnja ustaška dejstva, njihove reakcije, ali smo spremni u svakom momentu da im najžešće odgovorimo. Na najosjetljivijim njihovim tačkama, rekli smo, znači čak uključujući i Zagreb. Milan Martić, predsjednik Republike Srpske Krajine. Danas, 3,5 godine nakon novog krvavog rata i još jednog pokušaja genocida nad Srbima, svjetske sile opet nam velikodušno nude zajednički život sa Hrvatima. Hvala im na ponudi. Nikada više ne smijemo pristati na zajednički život u istoj državi sa dželatima, pomračenih umova, ali ne mir pod svaku cijenu i ne na svoju štetu. Posebno ne za mir koji je uslovljen takvim suludim kombinacijama. Svima njima poručujemo sa ovoga mjesta, dok je Srba i srpstva, postojeće i srpske države, Srbija, Republika Srpska Krajina. Da se sačuva srpski narod i srpska država. A mi smo odlučni da taj zavjet ispunimo. I zato neka žive srpske države do konačnog ujedinjenja u zajedničku državu. Bila je to beseda i poruka predsjednika Republike Srpske Krajine. Ali molim ovo da vam kažem, nema za nas pravoslavne Srbe Republike ove ili Republike one. Je opštine ove ili je opštine one. Mi smo jedan narod pod ovom kapom nebeskom. To trenutno sad što političari kažu, ja sam predsjednik ove države, to je sad pa da će sud biti, vidjet ćemo, tako? Jedna smo mi, jedan narod, jedna crkva, jedno svetosavsko potomstvo i tako ima se živimo. Nema nikakvih tu podela, znate. Da. I onda, a pazite, od vas jako mnogo to zavisi da li će biti sloge ili neće biti sloge. Da bi ja snimam za HTV večeras. Poštovani Muhtar, jel vi imate akreditaciju, gospođo? Ana, pojď. Vi to pema, bol. Ne možem nositi. Krajca, ja vam kubio kad neće reći malo. Ajde, ti pojaviti sada. Ana, pojď. Ide stare, ajde. Svi mi braća mitralješti. Dobro,
Pa ide neću, kad kažem neću. Jebate Dujićan. Aha. I često ovome svom jebate. Ti nije pomudme. On živ bio, mati.